When he is some Nile Pathum March, sang his some Nile Pangania, Dimapur, Mission Field Conference, voice some Lina, and Mang Chow Meg Jonim, Donhuna here, Hey Patiandi in Com Tenny, in Com, Chan Adidon, Naitawa, in Com Culture Tepo, Aron Tang Chantawa. Joining Dimapur Mission Field here, Karbia Along. Tên này in Kopavang here name Assam Karbia Along. Atang poi mi eng mazat aron kala. Tin helaya. Salonism ite. Lama yen kan pastor ni poi ron theng chao. Ani North Bengal and Sikkim Mission Field Langkapara. Bial pastor te pajom to ani ya. Tulen kal chome kan ni. Tu na here nei kan lut hatana helaya kan PYD 10 bet yanan lo sam mase tholin kan la lo ni kan palang tok te kan la ni achung lampang kan lut chawang te ki dipuliana la kan te ko putan te po lama kan chimu ko de ba kan upa te ne upa de achung kan lut chawang tu na kan lát trần đầu theo phá xuống là mặc luôn để lóc cái này với nào kan general director thu sĩ đó nó in kho cái kan ron ăn lá cal tắm đầu theo phá lát trần là hơn đầu theo bốc này số kan field director pusia mà anh này cái tập mai là cho tập bốc á March Amar itu conference Brahmani upयोग करने ईश्वर की लोजा करने ईश्वर के धन्यवाद दिया से ईश्वर का नाम number 1 you praise the Lord praise the Lord asal sekarang log sabi cinta capacity dia log number hoisel itu bahawa le itia Amar Han service tu idiga puri kena jawab desa ईश्वर लगा भाई खो अजी अमान की कोबले लगा तो है तो रेवरेंड सी बानल एना अमर जनरल डायरेक्टर कोबले से इतो अगोटे स्पेशल सॉन्ग आही बोले से स्पेशल नंबर सिस्टर किम रोस मोहन बस्तीपरा अरो जेंखा सेक्शन सिलिनी चांग सेक्शन अरो नाची बोले लगा अरो ब्रदर टिसोबी थाई की किना से इतो खान सब तो अमिखान माटिया गेदे इतिया ईश्वर ओटे एकता गीत गाय किना सब मानु अर्पण करिब निजर पाप स्वीकार करि किना ईश्वर ओटे मान पाप सब स्वीकार करि किना ईश्वर ओटे बिखान जाबले আছে ভিডিও ইখান একটা গামছা না রাখিবি এটো গামছাকে অফারিং টু আহিবলে আছে আজি আমাৰ অফারিং টু হলে টু জেনারেল মিশনস তে যাবলে আছে এটো জেনারেল তে অলপ দিন
chú in rem na tur kan chan dam na chú thu thung ti ani fotin itu amikan min mila puri kan amikan khovel nam zong zong zinga pathian in puan na masaber Israel te ne na chuan imam dawo dunia ade sok propoila isor ase koila itu announce wa Israel ati pathian pakhat chu a oma ama chu ni ti apuang ani isor ekta he se koila tai ni isor se koila thakise rombung thum chang som ni le pakwa le chang som thum kan chiar chuan Rome chapter 3 kan sai se koile Israel te pathian kha sentel te pathian ni ve em Israel la isor do gentle kan la isor asniki ni ve e oi do isor asdo Israel te pathian chi pakhat chaw ani chuan chu sentel te pathian po chu ni ve pokang chu ti kan buani Israel ten pathian pakhat chaw an ne ya chu kan pathian lal isu hi ni ngot ena me chia la malam chuan me chia atlung nge yang me chia tlangwal ringot ena lam chi ho chu tlangwal an la tule nge yang sum le pai ringot ena lal pa rong bol ti chu sum le pa ya an la tluang Go
appreciation certificate dibole mon dai kina ase itu tu ole tu section bitor te top kun khan ase itu alok man mohan kobole ase itu section bitor te top thaga
यीशु तेरा सजदा करो, तेरा मैं शुक्रिया करो। यीशु तेरा सजदा करो, तेरा मैं शुक्रिया करो। ये तो चिराग मेरे कदमों का, तू रोशनी है मेरी राहों का, तू ही है जिंदा खुदा। यीशु तेरा सजदा करो, तेरा मैं शुक्रिया करो। यीशु तेरा सजदा करो, तेरा मैं शुक्रिया करो। यीशु तू साथ है चलता, हिफाजत है तू करता, हर तकलीफों को हल्का करता, सुकून भी देता। तू ही तू है मेरा खुदा, ना मिलो मैं तेरा सदा। यीशु तेरा सजदा करो, तेरा मैं शुक्रिया करो। यीशु तेरा सजदा करो, तेरा मैं शुक्रिया करो। ये तो चिराग मेरे कदमों का, तू रोशनी है मेरी राहों का, तू ही है जिंदा खुदा। यीशु तेरा सजदा करो, तेरा मैं शुक्रिया करो। यीशु तेरा सजदा करो। sakpe ka nat kumazon kambi mis point millet sakese kan dhuni achuma thinling takin lom thu kan soya ani thil ti thai ang kha pastor te zinga ya ti thai kan om lo wa afin na te athiam na te he Dimapur mission speed la ya kan sor chang ka pe maya lalpan si se na pe se lalpan thinling thar chak na thar thar aman som na thar pe se tin Dimapur mission speed I all in the I all in to sak na ka la ne sister biak thangi le we never say long to so cho ngai be thobe ke salen da pakhat aron thoa awan chatte em achunga po ke si im ami tin po na te amangai na te achat na te atharau khirin sirti le kai soi om tak mai te chu voine ma minukal khom te ne hian ama kan pathian le chun lalpa Isu Krista minat pe lo fin zero se amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. sab ke masi